Jorak-jorak niki lamun dengan pidato nggih. Nggih kanggo jorak-jorak niki nggih. Itu pun sakjari kan guru lamun cari dengan sah-sak niki wah nggih kanggo anu niki nggih. Ngajak-ngajak niki nggih. Ya lekak-lekak niki nggih. Lamun toh jadi tuan guru wah fi dirike nggih. Fi nggih tuah nggih. Nggih wah fi tuah fi tutur niki nggih. Jadi fi niki adalah suara sak malik lang. Bahasa agama itu adalah ngapi al-bu kap lam ba niki napi kap niki adalah kira titik dua lamun seke lamun darah wawu mengong mangeng niki ya kembali pun dua niki ialah titik pertama adalah la ilaha illallah, titik kedua niki adalah Muhammadur Rasulullah. Ini lepok dek kanggo bersila nggih. Ni kembek nggih. Bu dek kanggo bersila niki lemak lamun nganak niki sengkeun nganak nggih. Niki nggih. Ini bersila-sila lontong niki nggih. Jadi semakin belik entan bersila niki nggih. Semakin nggih kuat anu niki nggih. Ya bu nggih tetep menang sini nggih. Nggih saya tak kuat tak lemah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'du. Dami panjenengan al-mukarramun, para tuan guru ngaji, baik guru sekolah lan temui undangan tiang dami panjenengan para habaib yang ngiring pengusaha niki kangen lumbuh niki dami panjenengan Bapak DPD RI ya ampure salah sebut begini. Dani panjenengan penglinsir para tokoh agama, tokoh pemerintah adat dan budaya saat yang ngiring pengusaha ini kehormati Mimi Mami sanak biji wayah anom polong renten terlibat payung gunung di kini tuak loka EP Padri sami sedayu dani panjenengan jemaah silaturahim rahimakumullah penembe baik tetembe awak yang ring penusan niki memanjatkan
puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Presiden nenek kaji sak kuasa harap peluh menyebut dengan sasak bikin gitu ini entah Tuhan doang bikin gitu harus meminta sasak bikin nenek kaji sak kuasa yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang yang sayangnya tidak terbilang, sak penuh limpah isi segala ruang paicit sak sampun nican cangiring pulusan ini sempat barang sehat walafiat seger buger tidak kurang suatu apapun juga bagikan putik-putik bermekaran menyambut sang surya pagi nan bening asri dan indah dalam rona-rona kebahagiaan yang bersifat komplit sehingga ditengari sak menah tandur marak kembang mendur mungkin niki biasa petang bintang diudahi tapi alhamdulillah makin niki menah tandur marak kembang mendur oleh yang iring pengusaha niki kecunduk pedait saya pedait Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Besidu nenek kadisa hasil dalam rangka yang iring pulusan ini bersilaturahim. Silaturahim artinya sebagai realisasi daripada pengakuan bahwasanya setui jati, namun bahasa Arab itu bahasa Sasak, setui jati, sepetu jati, mulai jati, jati sejati-jati leh. Yang iring pelunggusan Islamian niki mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah dikarepan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Inna akramakum indallahi atqakum, sak paling mulia setu jati mulia jati sejati-jatinya sak paling mulia di karepan di Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan sak bertakwa. Selawat beriring salam dawak yang iring pelungusan ini kilayankan aturkan keharibaan junjungan te Nabi besar, Nabi agung, Nabi luhur. Nah entah Nabi besar doang gitu dengan sasak, harus Nabi besar, Nabi agung, Nabi luhur, Sida Kanjeng Nabi Muhammad belian sang ongkap niki lamun tanu niki nggih dengan sak pelit niki yalah alta lamun tersebut pesengan di Sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niki nenten memilih berselawat di Sida Kanjeng Nabi Muhammad serta keluarga dari para sahabat dengan sak setia turut ajarannya sampai datang dulu kiamat tinggi bunga sampuru dulu penganjang niki benang barak benang gitu kalau barang genang sak mangkin diki anu kalam balik lungguh nenten danun nggih benang diki nggih benang nggih benang niki lamun pengalangan kan nggih lamun pelangkap pun nanjeng ieu bun bahasa halus niki begenang marak genang lamun pengalangan jeng pelangkap nanjeng dari nganjeng niki bahasa halus niki ialah begenang marak genang dengan takzim matur pekiling matur pengikan marak sekali pelunggu iling marak sekali pelunggu ikan setu jati mulai jati sejati-jatinya pelunggu sami yang iring pelunggu sami niki dengan sasak dengan sasak niki arti sasak tulen niki ialah dengan sak bekelampan memang qul huwallahu ahad seki
walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya Bu, seki nggih. Dengan sasak niki nggih bedue nggih aturan awik-awik keparanaran pance awik pinajaran sasak niki sak petulis si empu prapanca pada zaman Seleparang nggih. Jadi niki harus melengguhikan niki adat sasak nggih. Sak nenten bau niki berubah nggih. Lamun naraya rubah niki nggih perang bagi dengan sasak niki nggih. Perang dengan sasak nggih. Nah, sak pertama niki adalah nggih Pancelile nggih. Awik undang-undang nggih. Awik nggih pinajaran sasak nggih. Jadi kerajaan sasak nggih. Undang-undang sasak niki ara lima. Sak pertama niki ye sinu sak keparanaran adat gamu nggih. Adat gamu. Ndi ye adat gamu niki nggih. Dari adat gamu niki nggih. Ndi ye adat gamu sak pertama niki nggih dengan sasak, karena dengan sasak niki beragam berdua adat. Sak keparanaran adat gamu. Ndi adat gamu niki adalah patut panunggaling basi sarwi ngapilih-pilih wong tanpa mentul sarwi panji sirah marga Semaru. Coba secara budaya juluk tengaji mangkis niki patut panunggaling basi sarwi ngapilih-pilih. Sejatinya bahasa budaya dikisah bahasa budaya yang dibawa oleh Adam dan Hawa dari surga. Sarwa ngabiri-biri pecahnya bahasa budaya niki ketika kerasulan Ibrahim dan kerajaan Namrud niki. Berbe proses niki sak Namrud niki pihak menara malah niki nggih sangka sak bertingkat-tingkat niki produk Namrud niki nggih niki lamun sak produk Islam niki gak nggih gambar gambir Ka'bah niki nggih. Jadi sak bertingkat-tingkat niki nggih produk Namrud ketika Namrud niki pihak menara niki nggih. Jadi menara lamun cari bahasa itu nggih lamun bahasa Arab iki manar nggih manarun nggih isim makan nggih asal katanya adalah nar api di mana orang-orang Majusi dulu meletakkan api di ke yesa sembah niki nggih. Jadi lagu kena ye solah niki nggih ye bun baik isi Islam teteh isi niki nggih. Jadi laik menare niki tau dengan sembah api kafir Majusi niki nggih. Ye tau sembah api manarun tempat api lagu itu menara niki nggih. Menara nggih manarun tau api niki nggih. Ye tau sembah api dan biaran. Nah, kafir Majusi niki nggih. Demen sampai setengah niki nggih. Ensak setengah niki roh niki nggih menare niki demen sarok niki arak sak tendep nggih sak tendep niki arak sak mati dik arak sak kaget nggih sak kaget niki yang menimbulkan bahasa lamun kena no ini Inggris lain namun la Arab lain edak niki lombok tengah lain niki nggih edak ini ojo jawa di dalam edak ini jangan tuh nikilah deh. Jadi bahasa budaya niki dibawa oleh bahasa di mana Ibrahim niki mengembangkan metode tauhid la ilaha illallah niki nggih. Realisasi bangunan niki gambar gambir Ka'bah niki nggih. Namun sak bertingkat-tingkat marah niki marah sekali atur tiah niki adalah Namrud nggih. Ampure niki ndek kiri nggih sak
ikhlas pacus nggih sembahyang bisa bertingkat-tingkat tapi lagi makin diki nggih ya aja nggih makin diki nggih di sini nggih dia minta Allahu Akbar nggih tutu andang diki nggih niki nggih jadi tutu andang diki nggih lamun cari itu sasak diki nggih Ka'bah diki ganti si berugak nggih barak sekadiatur Bapak Camat sabaru niki ngawap barkah nggih arti berugak niki adalah barkah niki nggih berugak niki arak sekepat arak sekenam nggih kenapa sekepat sekenam niki arak 46 nggih 6 nggih 6.666 nggih nggih jadi 6.666 nggih lamun 6 terombok 6 dari 6 terombok 6 terombok 6 24 likur nggih nggih detak jantung niki 4 likur niki sehari semawam niki pinter dengan tok lain coba niki jadi sehari semawam detak jantung niki harus 6.666 baru jadi dengan normal niki nggih nggih sangka niki nggih lamun kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid ditekan niki arah segi balik niki nggih kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jok to balu, jok beri ke balu, timur balu, laut balu, tenggara balu, nih barat daya balu, bat balu, jari balu 8 arah mata angin niki. Kalau 8 tambah 8, 8 kali 8 tiga jari. 8 kali 8 naik ke matematik nih sasak nih dia bangga kita jadi orang sasak nih 8 kali 8 64 ya bun sekenam sekepat mungkin itu juga entah dulu nggih bisa berugang nggih menarik nggih dari demen sanggih rukanu niki napiaran menarik niki nggih sak tendat niki niki yang timbulang bahasa dek budaya nggih jadi makin niki nggih atuan kita niki dengan sasak niki nggih apapun budaya niki diterima nggih diterima dengan sasak niki nggih terima tapi ada filternya niki arah sin saring niki napi sin saring gong tanpa mentul sarya panji sirah marga Semarang lamunah beduk mumi ya aneh semenolah pada ngaji wah semeno pada beraktivitas selain daripada tiangiring pelugusan niki gong tanpa mentul gong tanpa mentul gong sandek berde mentul dike beduk dike beduk izami dalus salami yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wazarul bahi dike namun secara tafsiran dengan sasak gong tanpa mentul sarya panji sirah marga Semarang namun nah beduk muni niki segera mengikat kepala marga Semarang pada lalu beribadah niki ada kita dengan sasak niki jadi niki ada kita sasak niki tapi itu niki si ngonek terjajah niki ngonek terjajah niki
Terus nggih, penjajah-penjajah niki yang dia terapkan niki politik tumpes klor, babat habis nggih. Bis niki nggih, darah peninggalan-peninggalan niki nggih. Bisin sedak niki nggih. Nabi sak sedan terutama adat yang ngiring pelunggus sami senamian niki adalah adat gamu terulai zaman kerajaan Seleparang niki Al-Mukarram niki. Dari lamunah muli beduk dimanjak ke sangkap marah niki bis pada bubar pergi ke tempat ibadah niki yang harus niki. Yang ngiring pelunggus sami niki nggih. Patwakan niki nggih. Jadi patwakan niki jadi dengan sasak dikanggo gawe napi-napi lamun lah bedukmu muni niki nggih. Jadi sangka nggih sak teparan naran nggih perajahan dengan sasak niki nggih. Jadi ieu bu nggih arak telu sak nggih yang ditekankan itu dengan sasak. Pertama watlu ma uhiya ilaikal minal kitab nggih. Ialah bacaan Al-Quran barasa baru niki nggih. Ieu sak tulenaran ngaji nggih niki. Jadi searan ngaji niki nggih angka arak telu guru niki nggih. Arak guru ratu, arak guru pengkajian dik na'amah nggih niki nggih. Nah guru pengkajian iki guru ngaji nggih. Nah lamun guru ratu niki ya teparanaran guru gaji sak telepas isi waktu nggih niki tahun demen wah 3 tahun di sanawiyah niki nggih telepas niki nggih tahun dek tahun. Lamun guru ngaji niki baru niki nggih harus menjangkau tahu marah Al-Mukarram niki nggih. Jadi guru ngaji niki nggih. Jadi niki acuan tiang ngiring pelunggus sami niki jari dengan sasak nggih. Sak kedua niki adat gama nggih. Gong tanpa mentun sarya panji sirah marga semare nggih. Iza nudialus salah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa darul dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun niki nggih. Sak kedua niki adat sasak niki sampai bau nggih. Terjual beli ialah adat luar gamu, adat samara agama. Misal makin niki nggih en Rabiul Awal niki mulut niki nggih. En Rajab wiwi napi nggih Isra Mi'raj niki nggih. Niki adat luar gamu, adat samara agama ndek tebau ndek lamun tendek gawe niki teparan tegodek niki nggih. Si Imam Ghazali mallalahu adatun tazakal kirdun sai sadek bedoe adat godek padaran nggih niki mangkin niki nggih tutuli nyingkang godek-godek niki nggih. Mallalahu adabun tazakal dubun sai sadek bedoe adab niki nggih. Ye sinu sak parararan basongsawah belen jadi basongsawah nggih belen dari godek nggih. Sekali ketika sak marak niki pun niki adalah merupakan adat wirgamu, adat sak marak agama mangkin niki. Lamun dalam bahasa Arab niki manakib ini teparan nggih. Manakib nggih. Jadi menceritakan tentang baru nggih para wali Allah niki nggih. Jadi adat-adat samara niki harus yang ngiring pelunggus sami niki hidupkan nggih. Jadi arak cukup cerita niki nggih. Ulun mau niki nggih. Jadi ketenak manakib marak niki nggih. Apa ya taji itu nggih. Aku selaku anu bedoeng kuning. Tapi arang aku dengan pinter niki nggih. Dendele lolo naon niki nggih. Milu marak niki nggih.
akhir yang satulak lolo nyiur niki beketuan tipak lolo nyiur marak niki nggih apa tadi baru manakib tulik dan guru sahih hakiki oh cara terbebuak ini aneh berbintang dengan bebuak ini atas dok bawah ini tak kalah niki nggih jadi ia pun keparanaran nau bodoh niki ini marah niki nggih sangka lah menarak hal-hal marah niki nindek sepelean nggih makin niki kadang-kadang nggih gue niki nggih dengan paran diri pinter marah niki nggih niki dari nilai marah niki nggih karena apa niki nggih lamun dengan dek mau rahmat niki adalah orang yang tidak mau nggih mengenang orang-orang yang saleh marah niki nggih jadi inda dzikris salihin tanzilur rahmah nggih mengenang dengan saleh marah niki sebab turun rahmat leman disida Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan seru sekalian alam disida nenek kaji sak kuasa niki nggih jadi niki adalah merupakan adat luir agama adat sak mara agama niki nggih sak ketelu niki ialah adat krama nggih nggih tahu niki nggih nggih saran adat krama niki nggih lamun dengan ceramah niki napiaran namun cara lain tidak napi kena pidato nggih pidato nggih lamun dengan mate berutang napi jari piutang lamun dengan merari ya pisuke lamun dengan mesra pisolo lamun dengan salah apa pidane nggih jadi napi pun juga yang mengandung niki adalah nggih mananun adalah sabdo panditoratu pidato misal mangki niki adalah nggih ongkat atau suara sak mali lengat nggih ongkat saya sak mali lengat niki ialah ongkat tuan guru nggih tulah dan tuah jorak-jorak niki lamun dengan pidato nggih ditanggu berjorak-jorak niki nggih itu pun sakjari tuan guru lamun cari dengan sahsak niki wah ditanggu anu niki nggih ngajak-ngajak niki nggih ya lekak-lekak niki nggih lamun toh jadi tuan guru wah fi berike nggih fi nggih tuah nggih wah fi tuah fi tutur niki nggih jadi pi niki adalah suara sak malik lengah nggih harus harsa terdengar niki karena itu adalah sabdo panditora ratu nggih niki lamun pidato lamun piutang lamun utang niki ya kangen dek tebayah nggih tapi kalau sudah menjadi piutang niki den kangen dek tebayah ular manuh bangke olos melamun dek bayah pada masih makin niki malah dengan merari niki pisuke nggih dia kanggo de bayah niki nggih hah dia kanggo de niki nggih coba sila nggih pisuke nggih karena arak pilih berike nggih nah pilih nggih dia kanggo de tebayah nggih niki lagu makin niki nggih ya semampu niki nggih lagu makin niki kadang-kadang nggih ye suruh di majelis adat sasak dikit yang kritik nggih jadi lamun nahpi niki pisuke niki nggih dengan niki sampai niki 100 gram anu niki nggih lamun niki nggih mas kawin niki ndek man pisuke niki sampai berjumlah 550 juta niki nggih
niki nggih dari pisukeun niki nggih sudah nggih melanggar pranata nggih pranata aturan-aturan nggih. Jadi pisukeun niki artinya nggih niki harus ditebak bayah. Lamun tende bayah niki berarti ite niki ndek tebede adat nggih. Napi teparanaran nggih merari niki ialah meriri nggih. Periri keluarga ampusakum wa ahlikum narah nggih. Jaga diri nggih. Periri diri ampus jamak daripada nafsu niki nggih. Jamak daripada nafsu nggih. Jadi sak ke dalam nggih. Nafsu niki arak pitu niki nggih. Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, lemak nggih. Ada berguru nggih. Bagi orang yang mengerti tentang hakikat ya, jadi benaran penegu nggih. Penegu niki adalah penegu ate, penegu ate. Napi jadi penegu ate niki nggih syariat, tarekat, hakikat, makrifat niki nggih Bu jadi penegu ate. Napi jadi penegu ate kali sekali syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tak hakiki niki sebenarnya penegu ati dulu. Ya Bu. Jadi hakiki niki adalah penegu ati. Napi si teguang ati niki ialah sa ajahan sa baru niki as-syari'atu kas-safinah. Syariat niki ibarat perahu. Al-haki at-tarikatu kal-bahri. Tarekat niki ibarat segala. Al-hakikatu kal-lu'lu. Hakikat niki ibarat lu'lu nggih. Permata al-ma'rifatu kal-anwar. Jadi makrifat niki ibarat cahaya seter permata nggih. Jadi tahu niki di mana letaknya di hati nggih. Hati dalam bahasa agama itu adalah hati al-buqab lam ba niki. Napi kaf niki adalah pira titik lamun seke lamun darah wawi mengong mangeng niki. Ya kembe embun dua niki ialah titik pertama adalah la ilaha illallah. Titik kedua niki adalah Muhammadur Rasulullah. Nikilah sejantining agama yang memancar daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang penuh dengan kedamaian, bukan memancar daripada kampung Arab yang penuh dengan pertikaian nggih. Mangkin niki be jaleman datang sak niki ira-ira tinggi berdebat-debat niki kampung Arab. Kampung Arab bukan datang daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Islam ini datang daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang penuh dengan kedamaian, bukan memancar daripada kampung Arab yang penuh dengan pertikaian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikilah tujuan akhir yang ngiring pelungguh sami senamian niat niki niat nggih. Napi-napi tegawe niki niat yang ngiring nggih. Ada cak kembe nggih. Saya enggak selaput tendiki ya kepada mati. Napi sak pete mati di dalam husnul hati. Mati di dalam husnul hatimah ialah dengan sak bau sin ucapan la ilaha illallah. Nike nggih. Ima dijajari Jokowi presiden mangkin niki napi niat
niat di ketika tiang iring pulung sami niki menghembuskan napas terakhir, oleh tiang iring pulung sami niki mengucapkan la ilaha illallah. Kembali debut jadi tuan guru, dia tak pun dia selawat datang beriki nggih. Tapi kenapa saya kemari nggih? Zaman gini zaman ke Jogja nggih. Mungkin arah agama suka Al-Mukarram dari lamun mudah-mudahan niki nggih bahasa niki adalah nggih muga-muga niki adalah mudah-mudahan niki adalah niki Bali niki nggih, tapi lamun itu sasak niki muga agama kesuka niki lamun muga agama ya kesuka yang ngiring pulunggo sami sami niki pulih bau si ucapan la ilaha illallah di saat yang ngiring pulunggo sami niki menghembuskan napas terakhir niki lamun base di Jawa niki sangkan paraning hurip sangkan paraning mati akhir tujuan sangkan paran akhir tujuan mati enggak lah niki nggih ini piti lain-lain niki nggih ye wah keredaan di Allah subhanahu wa ta'ala kena radiatam mardiyah. Kalau kau menuju reda Allah maka adalah bermula kemuliaan akan datang dan mendekat kepada kamu dan segala keutamaannya akan menghampiri kamu, karena kemuliaan niki adalah sifatnya mengikut di ketika pelungguh sami niki menuju keredaan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti tiang iring pelungguh sami niki diikuti oleh kemuliaan. Lamun tetap niki upati lamun tetap upak mungkin tiwo padi nggih mungkin tiwo padi nggih. Dalam artian kalau kau menuju reda Allah maka adalah bermula kemuliaan akan datang dan mendekat kepada, berarti kau diikuti oleh kemuliaan akan, tetapi di ketika kau menuju kemuliaan maka Allah akan pergi meninggalkan kamu sampai nam tepete makin niki de sari anda terbilin si kemuliaan terbilin si nenek kaji sak kuasa berdua nende mungkin berdua nende, tapi lamun tuahnya di ketika tangiring peluru sadiki menuju kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan diikuti oleh kemuliaan. Tapi di ketika yang pelunggu sami niki niat pelunggu sami senama niki menuju kemuliaan maka Allah akan pergi meninggalkan tangiring pelunggu sami senamnya. Kalau kau sudah beserta Allah niki yang harus yang ngiring pelunggu sami niki renungkan dengan seksama, kemudian jadikan pedoman di dalam mengarungi samudra hidup dan kehidupan yang luas berombak dan bergelombang ini. Insya Allah akan sukseslah kita menduyung bahteri hidup ini menuju insan kamil. Kalau kau sudah beserta Allah lalu kau tertarik mencari kemuliaan selain beserta Allah, maka Allah dan kemuliaan itu akan pergi meninggalkan kamu. Galang badah le daruga palang lelah de nara upa iru tangis ne daun tereng solah laka si ai mendeng malbau bulut rindang tipah pandan tahu sembahyang
anak santri, anak santri Darul Hakiki, boya ilmu sak sejati. Ya Allah, ya Allah Rabbul Izzati, cari kaji dengan sabati. Bikin lagu yang persembahkan untuk Darul Hakiki. Niki adat kramu, ya adat kramu, adat muli, adat dengan jadi ya kembali untuk paran kramu, jadi artinya karama, asal katanya karama mulia. Jadi namun itu sasak adat kramu, adat tak mulia. Kenapa pun mulia? Karena ada 3 tempat kita wajib berjemaah. Yang pertama adalah di saat yang ngiring pelunggu sami niki sembahyang Jumat. Sak kedua niki di ketiga yang ngiring pelunggu sami niki haji. Mudahan ada jamu haji. Gitu. Sak ketelu niki di saat yang ngiring pelunggu sami niki berkahwin niki. Ndak ndek niki berjemaah duit sampai makin niki yang girang sak lampak-lampak nggih bikin nggih pengalaman sintung li niki girang sak baik nggih pada baca HP di anak-anak niki nggih niki nggih jadi niki nggih karama karena ya ada 3 tempat kita wajib berjemaah. Ndak ndik berjemaah lemak merari niki nggih wastahlantum, kalian halalkan furujahunna, kemaluan dengan ini dikit di kalimatillah. Mal kalimat Allah, mana kalimat Allah? Zawwajtuka au angkahtuka, saya kawinkan kamu dan saya nikahkan kamu. Disaksikan oleh 2 orang dengan mama sak beriman nggih. Namun dengan ini 4 wah sah menurut agamu. Ndak dek nggih berjemaah marah niki nggih. Jadi niki pun separan Arab adat kramu nggih. Jadi ku ampusakum nggih. Napi sim bangkin niki nggih, terjaga jiwa niki nggih. Nah ongkat ayat saonen demi nggih matahari di waktu duha selanjutnya nggih, demi jiwa beserta kejadiannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan di dalam jiwa ini fujur ini sak lengek dit sak solah. Qad aflaha man zakkaha, berbahagialah orang-orang yang membersihkannya dan berugilah orang-orang yang mengotorinya. Nabi si tepersi makin niki jiwa niki ialah ndek narak lain ialah zikir telu si tepersi niki jiwa niki. Sak pertama niki ialah watlima uhiya ilaika minal kitab, bacaan Al-Quran. Sak kedua niki ialah waqimis salah, sembahyang innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang niki sak boleh cegah diri yang ngiring penusan senamian daripada berbuat keji dan mungkar nggih. 4 rakaat waktu zuhur. Kembali 4 rakaat dia hanya dapat mencegah mati 2 dit entok dua. Dia kembali 4 rakaat waktu asar, dia hanya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar saat datang leman ime 2 naik 2. Dia kembali 3 rakaat waktu maghrib, dia hanya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar saat datang leman dewe sekit di tidung 2 nggih. Sangka nina solah-solah tan gawe waktu maghrib bangkin niki nggih, adit sak nggih niki adit solah rawas nggih.
solah iur keranti teniki nggih lamun solah entan tegawe maghrib ia kembali nunggu 4 rakaat waktu isya dia hanya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar saat datang leman julu dit mudi kiri kawan ia kembali nunggu 2 rakaat waktu subuh dia hanya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar saat datang leman lahir dit batin bis tercegah lamun pelungu kadang-kadang nggih ia kembali betul nggih ndak tercegah mangkin iki perbuatan keji dan mungkar kadang-kadang nggih di subuh di isi doang di gawe niki zohor doang tahun nggih niki den kanggo belang-belang den iya buat gawe sembayang niki secara keseluruhan hanya salat yang dapat mencegah diri tiang ngiring tunggu sami niki daripada perbuatan keji dan mungkar nggih wala zikrullahi akbar sak ketelu niki beraja zikir nggih beraja zikir nggih harap masih jaga dengan zikir di lagu nggih al-mukarram dia jangan wah surutan nggih niki surutan mangkin niki nggih diberi wah begelamang sa anu niki mangkin niki nggih jadi agak surutan mangkin niki sehingga tiang kemarin berfatwa bahwa apapun mangkin niki nggih karena di sini adalah milik ahli sunnah wal jamaah niki nggih jadi masjid ahli sunnah wal jamaah kubur ya milik ahli sunnah wal jamaah jadi semua harus tunduk di bawah aturan-aturan niki nggih aturan ahli sunnah wal jamaah nggih jadi lamun dengan di zikir di kunut niki di kanggo ngondok-ngondok di mimbar niki nggih weh ditiang nggih niki nggih terus keempat niki adalah adab tafsir adab tokol nganjang nggih biasa lamun dengan toa laik niki nggih lamun sak mama jak bersila lamun sak mama jak nyelepuk nggih ini nyelepuk ndek kanggo bersila nggih ni kembek nggih bu ndek kanggo bersila niki lemak lamun nganak niki sengkeun nganak nggih niki nggih singkeun kenal ampura luang niki marah niki nggih lamun kebuka li luang di dalam ketutup namun ketutup li luang di dalam kebuka niki nggih sia bun mangkin niki dengan besile doang sangka nggih jadi ni operasi bah niki nggih dengan operasi doang mangkin niki nggih bangsa jangkong masih nengkang kembali niki niki nggih nengkang niki nggih ieu bun napiaran sengkeun mangkin niki anak paling-paling nggih di dalam sak sepuh dalam sak selain niki sekit sak ndek operasi niki bukan om nggih penelitian di rumah sakit niki nggih yang dalam jadi sekit nggih 25 yang anak niki nggih terus sak 4 likur niki operasi niki ndak baik sangka yang bersila terutama adik-adik saya ngesi-ngesi memang operasi lamun tah operasi niki wah nggih wah organ tubuh niki wah pira saraf niki nggih ribuan saraf sak petuk niki nggih sawah petuk niki nggih berfungsi niki nggih lamun tah operasi niki gara-gara tendek nggih ngelepuk niki nggih niki yang niki sangka khusus si Pak adik-adik sa ngesi-ngesi toa niki yang nggih anang tak nganak ngapi nggih lagu niki adat dengan sasak niki nggih leman laik niki nggih jadi sandek kanggo tertukah-tukah nggih nyelepuk dengan ini dan kanggo tertukah si besile niki nggih kembek lamun besile niki nggih bodeh karan niki nggih nggih ngutang nggih niki jadi niki adat tafsile niki nggih ya mama niki ya kembek pun nggih
Di kanggo nyelepuk nggih. Mudah mati sahwat nggih. Katuan guru dan guru niki dirang nyelepuk aine 5-6 cangkana piaran nggih. Sebinian 4 sebinian sak ngejangkep niki nggih. Kene ye besile-sile lontong niki nggih. Jadi semakin belik entan besile niki nggih. Semakin nggih kuat anu niki nggih. Ya. Ya bunyi nggih tetep menang sini nggih. Nggih saya sak kuat sak lemah. Sarian sak nggih. Niki ngaji adat dulu niki nggih. Memang perlu ngaji agama nggih. Niki adat nggih. Yeah. Niki adab tap sile adab protokol nganjeng iya bu nggih dengan toa niki berpesan nggih onya tentang pada protokol nganjeng lampak berajong lengka beriur kerantik kancil batur di bawah dunia sak kedi lebih kedi leman sak sekedi lebih kedi leman sak sekedi sak memanjak sekaligus dari panjak presiden nenek kaji sak kuasa dait sampunang pelungguh mati kecuali